Ka company penmi Dawai Zynmed Pharmaceuticals kalap penpendapat ba ban penbiang yaki Dawai dashin Tyngkong ki Iing Briew hakathan lam mingi kari India kenang ban pensuk bat penbiang ya ki jingdan kam jang kinongpang kamtam haki Iing kisam baduna Briew ban thi Dawai syaki dukan. Kani ka company kalap penbena ban sedang ya kani ka kam haki khendiat benai ban wan. Uba lam ha kurba abat ba arban sutengah kitri mentah hakani ka company kum ki medical representative ki bantur syaki shnong ki thau ka Meghalaya ban ya wear Briew ban shim ya kani ka kabu ba ka Zynmed Pharmaceuticals ka turwa syaki pal ba. Ki Dawai ba kani ka company ka penmi ki long ki babha bat ki babit dor khamtam na ka benta ki long yeng long sem ki baduna ka jingyo jingkon. Ya ki Dawai ba kani ka company ka penmi la ruban sumare ki jingri jingdup laong uai shi ghosh das tidar utrai jong kani ka company Dawai. The mission of providing cheaper, better, easier medical solution for all. So we are indeed fortunate to have the opportunity to create miles of smiles for the people of Northeast. And this is not just a privilege. This is our duty to promote humanity, no matter what the circumstances are. So let us put our hand together and clap in support with the vision of our Creator, a woman who have faced challenges with courage and still stand tall in the heart of millions. Because of her good conduct and commitment. I truly appreciate this initiative and the spirit behind it. Once again, I'm happy to be a part of this press release ceremony. And it is my pleasure to stand here in front of you today. Zynmed Pharmaceuticals, we are not only for business. We are here to promise to provide better medication facilities. Thank you. Company, Zynmed Pharmaceutical. Factory juga kada nak Himachal tambah mentah ke office ini, corporate office kada nak Kolkata. Gaji yang kendu buat ni kalong ba Shwaban wan hangi mentah sini, meningira syong yang kendu. Nama Shwaban keren kalau keno kamat ni don kami jing sadi ya introduction tang ba keren menir la so tu ba kiwan da ka jimun ba kiwan lomba play jimun thik ya kana iso ba ka wai ka jimun tai bangi ya hamni kalong maki ki kalong ya kana ka freelance program hamni ko wati nrai ka jimun jongki long ba kin sna ki play ki ka kana Sna Dawai, Jalla jom. Ke warehouse ru, Sna jom. Bak kunta ter, kinum don shu ini kidalan na pedang kiba penyai, kiba bam. Commission agent kilang don. Longin penyai ini maki, tinga semua komen nomor, kayu maki itu ini na po Shillong. Aduh paki ong ba na media na Meghalaya di. Di batam hafi la phone la one stop sini. Tengah aku tiba, kata kita, mui ke bapa, tinggi don rengkat lagi ki, min kersani ki, min aja ketiga yang ketiga mon, nama kani kami dengan kalat, ban omba, kinle business, ke long, kayu kam kajam, perkat pihak kendong lada kini kipli kum kikenja health center ki balik terus, itu kibun hanong kendong lada pi train ki kai ki kumno ban panya no long makiru giyo kam yo jam ke mangiru nakaliang jongi ngin ai ka jing kersan iki bat ka ju ko kawai ka long ka ba songtuna ba kani ka kenti ka jala jo ni ka kerteng ka nam ka jala jo ka kenti dengan ai ko beli ka pang ni nomor 3 like ka po jong ki one chik sini tahi tu samoi mo lihat samoi isu phone pila ikoi ban beli si bon ai kani ke nangis mak kan sedon ke launching kani ke di otang ke pre launch kan sedon ke launching try
apa lai sau punai kan sedon biang balon je ya bu apa gini lai sau punai kedang pun gajinya keren bang hab ya pendek akan nukur kom baginya damar nong kendong joni di idon bopli nong kendong bankit di nong pang dekat kali ambulans teladan ni poi mangi haki ha chnong dong tegala long gomba ang dak tin parang mo yo really what a relief no te kumta ni perkat kumno ban kinti ni ginang bo pun itu mau introduce saya ka kerteng te hapo gini gilai sa na kan sadon pun maki kam bagi akre di doctors ni pun namar khanem ka prescription don doctor min ai dawan himla te gajing ekran menen nila shai ba bag hakini gilai sa na ngin bun kam namar indon ben tie up with doctor and let's say pharmacy play sub center ni play doctors has to be round the clock at Samla dada ngi mentang ong khadar baji menit to ke dawai te ke lakho doctor ma emergency let kumno one phone call tang shi phone call dawai ka lakho lom naik te apa kini lai sau nai kan sawan biang kan launching ni sepentik biang ipi adu kanno ka poi tamba kumbaki ong mene hadin ka puja mo hadin ka puja kan sidon ka launching dia pedang gini lai sau nai ni hab train kat baki ngin pe ni sepenchai khama ju halor kita jingkeli do kan ni golong tanga jing stang hadin ka lai sau nai bade ni sepenchai khama ka shopi sik pai ba boro akhir ki Shillong kendong borok koi limba ka social media limba ki print media bilang di happen ni tre tingkat ka government akon kom ni tre ni spesial kham ha adin